Vara Perxudres Podcast'te. شاعر، نویسکار، سناریست، گرافیکر، رسام، روزنامه‌وان ولادیمیر مایاکوفسکی لگور اتوبیوگرافیا خا هاوینا 1894 لگوند بغدادی باجار کوتایسی گرجستان هاتیه دنه. مایاکوفسکی پشتی زاروکیکا نفس خاندکاریکا برباد لدو مرنا باوی خا بو جحیات خا دغزانی دا بفلته سالا 1906 بده خوشکین خرا بری خدای مسکو. وی لپانسیون دولت یاکو مه 10 روبله بونه لیدی ساجی لگور وی پر بها بویه خاندکارن دنن فقیر و سوسیالیست ناس کرنه. سالا 1908 چیه پارتی مایاکوفسکی تفی سوسیال دموکراتان بویه بولشویکان لپارتی ناوی وی کرنه هوال کنستانتین. هوال کنستانتین هم لیسه دخاندیه هم جی دبر را دچیه جمع امکچیان کارکران. جوان را درو دریج بحثا سوسیالیزم دکریه و جوان دخواستیه که تفی رفین پارتی ببن. پر نچیه مایاکوفسکی جبر بلا کرنا ایلان دستان و کتابین یاسا و یاردمین بو گرتیان کتیه حبسه. مایاکوفسکی ده حبسه دا نویسکارن مینا شکسپیر و تولستوی خواندنه و تاثیر وان لسرویچه بویا. دما او جه حبسه درکتیه خواستیه کارن خاین میلیتان کم بکه و بره خواه ایدی بهتر بده خواندن نویسین و چکرن رسمان. لی ایشت نبویه، کارت نبویه و پرت نبویه. سال 1911 مکتب هنری دیوید بورلیک ناسکریه مایاکوفسکی. او شعر عجیب و انترسان ددمکه کنده بویه دوست استه و ماموسته مایاکوفسکی و جبرکو جهالان فهم دگیریه تم چند قرش دین دانه مایاکوفسکی و جوی دخواستیه که تم بنویسه هنگی دن بنویسه و هنگی دن بنویسه. مایاکوفسکی دبیجه از استای من بورلیک شوکه لمیدان سرطنسکینه من جرا ج شیره که یک تو پارچه خواندن و من گوت شیره حوالکیه. لگور گوتنا مایاکوفسکی بورلیک و شوه پشتی شیره زیق لحوال خانهریه و بانک کریه گوتیه تنویسیه و شیره که شاهانه تنویسیه تو شعره کی پری مزنی محتشمی. پشتی چند روزان جوه دوستانیه مانیفستو و کووارک درکتیه. بورلیک مایاکوفسکی و چند حوالن وان جخارا گوتنا کوبو فوتوریست و لدور کووارا سیلیک لعجماندنا گل کن هنرا فوتوریست سال 1909 به مانیفستویا شاعر ایتالیان فیلیپو توماسی مارینتی دست بگیریه. بس تعلقه فوتوریستن ایتالیان و ین روس به هفته را تنبونه. فوتوریستن ایتالیان متها ماکینه و میترالیوزان دانه. ین روس جی دخواستن سمبولیستان جی اقتدار شیر گیر بکن و شیر که ملت پرست و به گرگر و قبه چکن. وان دگوتیه گرک او پوشکین دوستویوسکی و تولستوی جی گمیا مدرن شیر بابجن بحره بفتیسینه و بسر داد گوتنه یکو اشکا خایا پیشی بیر نکه نکانه اشکا خایا نو ناس بکه. ده سری دا در دورن ادبی گوه ندانه وان فوتوریستن روس گوتنه چند چکال چکولن ایشین زاروکان دکن. لی دورا کد سر را هنکی زمان در باس بویه جه الکساندر بلوک حتی ماکسیم گورکی گلک گرگرین ادبیات با آوه یکی جدی لوان نهرینه. جنیو وان فوتوریستان ناو مایاکوفسکی به شیرین مینا بجناوی درج بلا بویه و دنگ ودایه. سال 1915 مایاکوفسکی لیلی ناس کریه. چطور چاو لوی جنکه کتیه دلیوی کتیه وی. لیلی اتا السا بویه کو شاعر فرانسی لویز آراگون پاشه دکرا سروی چاوین السا بنویسانده و بگوتا اوینا بختوار تنه. دیسا او لیلی خانما اوسیبیلیک بویه کو لدردورا کلتور، سانات و ادبیات رند دهاتیه ناس کرن. مایاکوفسکی دریا شورش دا چیه چایخانهان، دکانان، فابریکایان، اردان، استاسیونان لحر داره بحثا سوسیالیزم کریه و چیه که داره جی جوه داره لیلی را مکتوبین به عشق داگرتی شاندنه. میره لیلی اوسیبیلیک دوی عشق حسیایه لی دانستاندن نوان گه سپی گه رش ده ریا شورش دا دوام دکریه. سال 1917 سوسیالیستان چارج تخت وی دانینه و به لیدریا لنین بونه اقتدار. مایاکوفسکی شعر شورش پزنا وی دایه و شیرین چپتر نویسینه. توی نویسکارن ج کمیسریا پرورده ملت گوارا هنرا جواکی درخستیه ده چند فیلمان دا لیستیه مایاکوفسکی. هنرا مایاکوفسکی
li dervayê Rusya jî dihatiye dîtin êdî û şanonameyên wî li Almanya, li Fransa, li hin welatên din jî dihatine lîstin. Piştî salên pêşî yên şoreşê Mayakovskî ku dest bi gotinên dijî îktidara nû kiriye, hevalên li dora wî yek bi yek ji wî dûr ketine. İktidarê mealen digotiye tekane karên nivîskaran gerek pesindana şoreşê be û gerek ew her tim jî dijî burjwazî bisekinin. Kê dijî otoriteya Sovyetê gotineka biçûk jî dikiriye, tavilê dihatiye afîşekirin û qîmeta gotina wî nedimaye. Sala 1929 şanonameya dawiya Mayakovskî qimil ku hatiye lîstin ji ber hîcwa ser bürokrasiya nû medyayê bi gotinên giran êrişê şarê şoreşê kiriye. Temaşevanekî gotiye qimil sosyalîzmê di erdê dide û li gor wê şanoyê siberoja welêt wê sala 1979 xerab be. Dîsa medyayê ser şanonameya nav Banya jî ji ber rexneyên tê da Mayakovskî bi gotinên giran suçdar kiriye. Adara 1930 Mayakovskî bi eserên xayên ku heta wê demê çêkirine pêşangehek vekiriye. Bes nivîskar, rewşenbîr, sînemahez, rojnamevan hema bêje ti kes nehatiye pêşangehê bi gotina wan ji wî xayînî dûr sekinîne. Şair Olga Prekgols ku ji wan kêm kesan bûye ku serdana pêşangehê kiriye, ser Mayakovskî gotiye mirikekî bejindirêj, rûyê wî ciddî, çavên wî melûl, destên xadana pişta xa girê dane û odeyên boş gav dike. Mayakovskî sala 1930 di sû hevsaliya xwe da li maleka komînê ya ku bi tenê lê dimaye ji dinê xatirxastiye. Li ber serê wî kaxetek hatiye dîtin. Kaxet mîna notekê întixarê bûye. Hinekan gotiye Mayakovskî ji ber pûçbûna şoreşê xwe kuştiye. Hinekan gotiye bêperemaye û kes jî lê xwedê derneketiye loma xwe kuştiye. Hinekan gotiye ji xa di şîrên wî da xwe kuştin tim temayek bûye û bêlî bûye piştî xwe kuştina dostê wî Sergey Yasenîn ew ê jî xwe bikuje. Hinekan jî şor anîne ser Lili Birîkê. Gotine vê dawiyê wê cewab nedidan mektubên Mayakovskî û wî jî loma xwe kuştiye. Lili Birîk û merê wê Osip Birîk ser mirina Mayakovskî gotine di her tiştî da pir pêda diçû. Her tişt mübalağa bû bo wî. İntixar ne tiştekî durî wî bû. Mektubên ku Mayakovskî ji Lili'ye ra şandine hatine weşandin pir paşê. Lili bo wan mektuban pêşgotinek jî nivîsiye. Têda gotiye pir însan hatin dinê uçun. Ew mektub ji wan royan man. Şiîrên Mayakovskî û mektubên wî bi dehan salin meseleyên edebiyatê ne. Ji şairan her komeka nû ra dibe li ber xwe dide ku şîrên xwe bişîbîne yên wî û ser xatirxastina wî ya ji dinê tim minaqeşe çê dibin. Delîlên dawî raber dikin ku Lili Birîk ajana Stalin bûye û ew deriyê veşartî yê mala komînê ra ketiye hindir, Mayakovskî kuştiye û bêyî ku cîran wê bibînin, dîsa di deriyê veşartî ra ji wir derketiye.